Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami suku ten keluahan en, bersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia ini, ibas sukutan enda. Amen. Renungan tasi darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, tunas si turah itongkoh isai. Si bagenido kelapihan simbadia, imosi tersurat ije saya bindu 10 sada, ayat sada soh ayat siwah. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat di ayat sada soh ayat 2. Pemparan si Daud, tose bagai kayu si enggo itabah. Tapi bagai tunas si turah itongkoh nai, bagi mamo i pemparan si Daud nai, bangkit sadaraja. Kuasa Jehovah mo menegu-negusa memaingsa merpengantusin deket bijak. Pande main keputusan bak mengulakan sa. Ibet tohngo lemo ate debata, janah merkebiaran bana. Bapak inang deket kita karinana. Isai mo bapa ni si Daud. Janah Mesias sinido ken nabi, turah itongkoh ni si Isai nai. Gelar Isai idoken karena iyang geluh ibas kesederhanaan. Kita jaga ibas sada Samuel bindu 10 walu ayat 10 walu. Kata tongkoh ibahasa Heber imonetser. Piga-piga kala si pandai bahasa mendoken. Kata netser en merkaitan dekat kata Nazaret. Mesias naing tubuh i Nazaret nai. Janah Yesus Kristus itandai gabe sada kala Nazaret. Kita ida ibas Matius bindu 2 ayat 23. Tanda deket rombo Yesus Kristus ditentukan kade sini doken nabi. Kenah turah itongkoh si Isai, barang pe pemparan si Daud nai, janahi pebelgah i Nazaret. Tapi si penting, imo Mesiasi kenah itegu-tegu kuasa Tuhan Jehovah, sebagai kita jaka i ayat peduaken. Karina kriteria i, Lot ibaga sendiri Yesus i Nazaret nai. Tendi perbadia mendomi Kristus, janah tubuh iten di perbadia naik. Boy kita jaka i Matius bindu sada, i Lukas bindu sada. Karena nedi karina rana deket pengilako Yesus, gabe peteridahkan tendi perbadia. Ibaga sendirina karina kebijakan Jehovah i petarar. Beli pe nubuat tersengat Mesias, enggo tergenepi ibas diri Yesus Kristus, tapi kuasa dunia nggati naing mengarahkan jelma mendahi Mesias palsu. Nggati ngojelma susah kibedakan Mesias sintuhu deket Mesias palsu. Kita memerlukan tendi perbadia, asa boi kita tangkas menandai. Tendi perbadia mo mempergegohi kita, asam biar taba Jehovah. Asa merpernidah pusuh peratenta menandai kebenaran. Ibagasan Kristus si turah itongkoh si Isai nai. Kita mengidah kebenaran, si peluahkan jelma. Mersodip mo kita. Arirkan mo tendimu ale Tuhan. Asa dapat kami kebijakan lako menandai. Deket mengkebasi Mesiasi. Imo Yesus i Nazaret nai. Amen. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Njuan-juah mo banta. Shalom.